Perangkia mai ke panangkok labang ke lapulo. Eastern Karbi Anglong College Student Union Society tumpen perangkia mai ke phapon. Jameson teron Jameson KSI pu laso. SSSI Hemalong ke Chengsi Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Block Advisory Board formation mai pamankon. Quality education aputhak Karbilo Charlie Asongatum Charlie Hem Kahumridam. KSA Jameson Arotum Eastern Karbi Anglong College Salong Lanti Kiklang. College Atan Bangla Pen Student Union Atuma Phan Than Thepinsi KSA Aro Keseng Kachong Hualam Kiklang. Maduta Chini Dunde Pinsi Aro Keseng Apot Arpu Gedeng Dunatum Arpu Pen Pachi Upo. Lahai ke Malong News Atum Kani Jalam Kali. Lake Eastern Karbi Anglong College Student Union Atum Perangkia Melo ke Jayalam The. Chitini Phai Siada Por Phai Krisi Apor Malom Eastern Karbi Anglong College Student Union Society Atum Perangkia Mei Phapon. Jasemet Perangkia Mei ke Phapon Nangkok Lake Kedam Tang Pai Paya Chiklo Ni Phai Thongkia Barni NAAC Adilung Atum Eastern Karbi Anglong College Along Humri Damsi College Aphan NAAC Grade B+ Pajente Kanglo Laso Alam Arjulong Si KSA Jameson Timong Akyas Inghan Langso District Committee Ameipu Muniram Teron ke Japon Pen Karcho Damaja Megdengpon Laso Hut Men Amatsi EKS Yalong KSA Aroso Sitame Teng Tekang Dedla Lasi Laso Puthak EKSC SU Akong Chunbang Tarmenti Sotum Chekroidon Thekte Pupen Ningkang Samse Perangkia Melong Cepaklangpon Athela Soa KSA Aroso Ladak Nangkesenga Puthak EKSC Thanbang Pen Chenglok EKSC Student Union Atuma Phanta Ajat Kaching Wai Pona Bela Pen Chini Dunde Lasi Lason Aron Kedam Dea Saike Kroy Thekte Lasi Prabjin Pen EKSC Along KSA Arpu Gedeng Donatum Arpu Pen Sunsi Kisunalo KSA Ingha Langso District Committee Atuma Phan Tidam Nang Kok Pupusi Perangkia Melong Thanpon Hanjang Langso Pen Rajipson Rong Pi Report Malong News Si la pini nilitum dak Perangkia mai ke panangkok labang ke lapulo. Parnisi dak la Jameson teron the Jameson KSI pu laso dak mane Bokajan District Committee branch pen wangsi dak mane nilitum union body pan thang concern ave pen la pen principal pan thang concern ave pen latum dak KSI unit nang seng dalo nilitum laso ke senglong bangke chidonon thekte pu alam laso bang nilitum lamplar ki PG phansi pini la pen press meet donang koklo lasi laso ke dolong bangke nilitum alangli tum hanta kelang select ko takali nilitum azad organization phana ka neglect ko alam takali sitame ada college long bolote isi college student tum angbong isi mane unity pa doji phan jong si organization angbong enutbak nang luchok mai sibang nang luchok lo pen update pen pu nang kambong bang bom pen nang kambong po lamda ki ongason thoche che ton de po azada long daga che ton abedet po sila so pen lang dam si nilitum bangke la bangke totally nilitum bangke kroy thek la pen alang litum nang seng det pustame lang tum hola soarni nang ke sengarni pustame principal phanta thang concern ave la pen nilitum union phana thang concern ave lage isi pudam bolote alang litum ta isi organization mane KSA long claim bang khu bolote ke chok che det long bang na ke jong dunai tumlo la pen ke chok che long da pakeng nai tumlo voi fit tame alang litum da ke claim dam mane nang ke seng na ka chong hu hisab se dogok lo asila so bangke nilitum project the la pen nilitum lake chidon thek lake union nitum ekasa sahin pen ke meeting nang dodon vek bang lapu niliri RA lake AGS lo circling rong pi alang list tame meeting dodon vek lo sitame meeting long hola dak la so ke sengji po meeting da thang ta ke bang dak ave meeting doji po alam pen se alang li phan hang lo call pen se la se alang li ta bang lo dak bang ke dodon kok lo la se alang li bang ho sorni bang arpu bang enunde office tame apu thak ta thang ta details prepare alang li phan tame asila ta thang ka chini ave la pen lapu ke niliri RV bangke lake magazine secretary lo stame last tame la phan tame anjat ar beta tapi mane la dak la son doji la pu doji poke lani nilitum la so bangke totally kroy thek la pen dak organization bangke non la organization phan pudet kali aprang ta belek tum ta ke bang la to office tame nilitum ta mane che than che mum pen hola tum ta buji det masi mane lahai bangke nang seng sudet la bangke nilitum ke langnam bolote 11 bang pa doko aso ki do long tame nilitum dake aprang ke ili langdam lo bolote chepathur bostame nang listame pathur det mane sa pathur det lason bang thini ke thom arleng thurpo bang aso bange lage isi nang thurpo nang hai det to la election long isi example ke lage litum non lage aprang ke part tang dom angi chini holo asil hai pen langdam pen sini litum bange la totally bange laso bange dake seng nang ni pen se matha pen sini tum la bang kroi kre pamelo tumahin pen la ke seng tang dom an ans tame chuning rilo ladak bangke alang litum ta in future ke non
nilitum bangke non dolo penap avelo latum ke non sinang kilut milang mate lang nilitum benta lang tum ke sapo atakom cecera son parisi ke non to lasi alang litum bang matha chikirlara la non kido tang postamen alang litum chirejan la made free la mo la bangke bilong lelo dak bangke koles long bangke bidet pota nilitum bangke ekasa sahin pa accept on elo Nilimen lagi ring sibon BP nili an dak KSA unit dak case long ke bang hote meeting on chutang bang lo la dak nili tumhan thang notice ta nang lele ma information ta nang pipe bang jerpi tum phone nang call lo dak meeting doi yang chutang on tham munit nang chipa ong tha puma sini di tum chutang dun lo la dak KSA unit sengji eastern college long sengji pula high information ni tum thang ta longon de chutang on nang pula munit nang chipa ong tha pula ni tum chutang dun lo hada chutang dun pen ke alang li tum nang than lo dak KSA unit nang sengji eastern college long la dak avipin lang pula alang li tum nang than lo kini tum bang ke senior tum pelang li tum ching kilo bon chithan lo bon pusi mathadam lo bon chitame alang li tum thang ta senior tum han than te dak eastern college union budi tum han ta thang formation ta pipe thang formation pipe pen se dak unit nang seng de lo tame nili tum ta chini dat masi alang li tum ar punang pek lo pot ni tum ta deng dun det lo sitame pini dak press conference hang that along nili lam tar chipikang tum ke lahen lo hala dak KSA unit dak college long nang ke seng long ar punang ke pek long cultural secretary la so atu aputak long nili pini pen ke deng ik edet po la dak pen resign ik plot po pusi Jameson timung KSA atum si ladak wang lo la pen ke ladak KSA a unit nang sengkang lo sitame nili sitame tutun lo sitame thangta chiniun de la senior atum hantahang hela sorni la pen ke union body tum han sitame thang pachini ave lamthi pachini ne la pen ke la sorni la son sengji bu sitame chiniun de nili tum han sitame nanghang ladak meeting nang dodon tha bu sitame nili tum sitame thang chini dun ave la sorni ke Muniram Teron Long Bersing Tiso la pen ke Jameson Timung la so KSA hin men sibang stame latum sitame arpu bakang rep la pen ke unit sengkang sitame principal la pen ke GS atum ban sitame thang pachini ipon pe ante lagi la so KSA unit kong lama mate ceritanya itu nili bange arpu ke deng de sitame hola sorni chitong dun nili bange union body hisab se duduno sitame nili bhanke laso bang so la pen yar lenga so lason si election sitame padu bom la pen ke bang so ke aning isibat la pen ke arleng tumbang ke aning isibat bidat la pen ke jong se KSA la dak unit nang sengo lo plote student bang mi pon ipu idap la Jameson timung KSA tum ladak latum dak Bukit District Committee la Muniram Teron la haidum pen kebang hot la alang litum kebang ke panong lor la bangke nilitum chini tu na tenggol ta alang litum bangke la ke nilitum long la inspection nag NNAC inspection la solong B+ nilitum college pen dak lason pelo grade long no la so along alang litum isi principal pan nangkarchu la so kebang di silang tum panong lor la so panong lor pen isi lang dam bole alang litum ale ka chu en bangke la dak bang pen mane thang maju kontan tepin pen archo mane la so unit sengkang dat la bangke ni litum atsap taining kang sam dun ave la pen alang litum la B grade ke long dun pot la college principal phan nangkarchu la bangke ni litum taning aklong pen alang litum phan kachuru pa je la pen la so long bangke ni litum alang litum ke bang ason thot la sim mane mana tum ke mane organization tum ta wang stame nangkarchu bangke la ke ni litum kur wang thu la ke majuk phan stame dengji stame la non son wang pen holapu akam tang det pen malapu bangke lang rai pen ma sengkang det la so bangke majuk stame choma tha the det sikmeji la pen alang litum ke seng tang le do stame la non RC ni niang bong alang litum stame la alang litum wang pen nang chipri det je phan si nilitum ekasa sahin pen tame chuning riglo alang litum नीलिब एमएससी कॉन्स्टिट्यूंसी के पार्लो SSASI हेमालोंग के चेंगसी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ब्लॉक एडवाइजरी बोर्ड फॉर्मेशन अमे पमानपन KGBV अमे फु लोकल एमएससी पवित्र रंग पिपेन मे जापन से
Mealong KGB Farman Longli Kipidun Vegabangfu Koilamati Lem Chunbang Mohan Singh Teron Lapen Chukihola Hospital Department Staff Moikro Tum Chetongdun Anparata Area SGB Arun Pro BJP Nilip Mondol Meipu Bapuram Teron Chunbang Relipson Teron Lapen Penangan Thanbang Tum Chetongdun si SSA Tumpen Chingwai Pedoponlo KGB Lake Koilamati Deigruma Thoyalong si Kedovek Jia Podlo Bontame nonamat school building ka bedad langajok center gopen school cheng nang pupupen sidak Chukihola thana dong het kedo PWD IB along si non school building tangteako padopon bom nang kokla KGB along kaduriason lake kijun alang lapen hostel high hui along kasik sak thepik lang puta warden atum pen pachenipon KGB along nonamat Hindi teacher lapen English teacher akenang soddolang Labangso school lake Suarlo school pinakapot Suarlo Thanbang Phanle Pekponte Mesenji pusi labthe chepaklang pondenti KGB along nonamat Lo Charlia Somara Phai bang thokep susechot dolo lapen teaching lapen non teaching staff sitame kaduk kabe bang krep hodolo pusi pachinipon Chukihola pen Ramesh Teron report Malong News Rolo. Pini nili tundak advisory board meeting. Kenang sa dalam ke men lo ni tum ladak school 2020 pen itum seng lo nasini tum kadu kawe sumar pen dora pet lo mesen men dolong lo pen ko pini puthot advisory board meeting ni seng thu bila pen lo ni tum mane labang school answer se ki baplang pon dom thegi phansi local MSc lapen pilo BNC sir lapen kadu kawe la ex teacher dan nangi pus ex teacher rum da dolo lapen medical staff lah tung bang pen ni tum tha mane kutubi ma kenang halang tum chet hanun per halang tum tani tum hanang rap ko pus halang tum chet chan kon lo lasi labang so board meeting kiseng pen tum school answer se paplang pon bom ko pus ni chet kon lo non mat kela bang so KGB building hall ka ve pena jok dak IB long se dona kok long dak na tum IB long la bang so ke do ke thak kona ke joy kona ke sung la so thak thani ma oh kalang lo hok lo ni tum hala bang so school ke ini ke koila mati long sini tum hala nang bi PG pulo tame men school bang nang seng son det lo do nang ko pen ni tum la dak puthot la ke the giting tum ching YC ni tum han din nang ri PC dak IB long sing tum nang thik pilo tame la bang so IB ke do pen ni tum sumar ki kinang unai mati tame tum sumar pen 55 student do pen sin tum do thak lo tame ki do ke thak bang ke ki joy ke gali athi ke itum aru sumar si ke do pina posi eson safety akinang sot la pen ni tum kinang so do aposi itum non mat ki sik sake isum de lang lo lang abang kin tuhan boris nang i pilo he la bang karen do tik purote joy pig lo tame karen dam jupote itum lang ke kinang ke mane kai mas lang ke nang so da karen awedat lo purote ni tum ke lang ma ki sung pig asen lo asi homo MSc sananda chuning dun lo lang bang ke rabjin pen hala pipe du lo he la bang so pipe long lang mane problem pen ang pitha bus chuning dun lo tanta nang tum dak student bang kon do non mat at present 52 penal tum staff tum okay staff ke ini ke bang proxy yang ko he sini bahini bang ke design no bahini bang nang lang puja lasi staff tani tum ke sik sak bukok lo ati ke ni tum Hindi teacher pen English teacher nangi pulo tami English bang ke somehow tum manage lo he lasi Hindi teacher bang ke ni tum non marake nang sot hitan lo ati ke ni tum ke dam tang unit test ta conduct at lo halat ta ni tum na teacher tum si he bori si unit test bang conduct kon la tami no तारीख ini Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Nilip block under from Room School do 2020 ani council aso school tum sanction long lo apen nona mat academic 2020 pen amasi chengbom lo apen lapang so school pakai koila mati long si duji tapi setame halada construction cengcelang aposi non immediate academic cengnang ko aposi dak Chukihola education IB long si tum room selam sila dak si do bom lo apen nona mat bang poke ba pok 55 student girl student do masih pini lah kayak itu advisory board meeting kecengsi meeting itu do pon lo pen school aputha itu cengki jithan lo school student la pen kichu kijun lah itu kowe la pen
kisu kun lahai duma bema lahai kandu be tum alam si tum cingki ji than pon lo la pen non rabjin pen la bangso school la construction lage koila mati long si du pon po koila mati long 10 bigas along already tum allotment ikan lo kota ikan lo kasi rabjin pen Oktober api November lompen la bangso school construction ceng pon po KSA Dipu District Committee atumpen nithom kichok Lumbajong Block ke parlo ongdunga sekolah long kahumri damasai kedengpon. Alang litum Jasemet Bithipang ME School, Bithipang LP School, Habjan ME School lapen, Habjan LP School along pi humri damlo. Lapen tog langamon warkipa media pan Charlie Hem kelang cari amei mate. School Managing Committee lapen Lo Charlie au somar api apo tumpen kacing wacitame pedopon. Dipupen Adventon Hante report Malong News. Carbon Autonomous Council EMKHI Richard Togbi Kejapon Quality Education Awareness Campaign po athi PN pensi school ka visit amai long itum labangso school ka visit pini anke ni plike chok lo lasi pini upper Habjan ME school long itum nang visit lo lasi nitum ka theklong ateng potang te non kaching thur nangji ason dupik lang laso kimang long bikhek la school hem pene kawe dupik an teacher tum ta kaduri do asilahai kadu kawe la ningkan kethom ang bong pen papleng atu busi ni tum ningthe pon lo yem pen education yem akhai Richard Togbi sir alangli karbianglong percentage ke pa fit hup ajok alangli ke matha si puthot pining pen abangke ba ki bangje lang pen bangke mitte ka salang stami unang ji la pen position number 1 long si dunoi pu ka matha pon si pinilitum karbilo Charlie asong pen stamin nilitum alangli long stamin chiramlo la pen nilitum ki cheng bon ke quality education awareness camping pen ke patumi agosto 31 pen nilitum cheng lo pinian ke nilitum ni thom ki chok lo lasi nilitum ni thomang bong hum krep hoi school on stame damlo la pen apar habjan area la pen apar de je area stame rong pimplam area sa nilitum thek damlong lo a teacher ben chitom lo student men stame chitom lo khala so student atum lo chitom lo ang theka bangke to bangke school bangke tum 8 stame medium english anta purhi thek the ai spatan tum thek dam lo la pen stame thak thak si assamese student stame class 6 class 7 ka purhi tum stame amina athur reading anta purhi thek bang tum do la sinili tum karbilo chali asong ben kachunung ria bangke ভাল লাগিছে awareness campaign কৰাটো মই ভাল লাগিছে আৰু ধৰক তেনেকে আহি থাকিলে আৰু বেছি ভাল হ'ব বুলি মই আশা কৰিছো বিশেষকৈ আমাৰ পিছপৰা অঞ্চলত থকা এমই স্কুল এইখনে এখন 10-12 কিলোমিটাৰৰ ৰেডিয়াছৰ ভিতৰত আমাৰ স্কুলখন আছে সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে হয়তো ঘৰৰ অভিভাৱকৰ পৰা ইমান এটা সুবিধা নাপায় গতিকে আপোনালোক আজি আহি যিটো আমাক এটা উৎসাহ বুলিয়ে কম এইটো আমাৰ তকবি ছাৰৰ উৎসাহজনক এটা পদক্ষেপ গতিকে এনেকুৱা পদক্ষেপ প্ৰতিখন স্কুলতে গৈ আপোনালোকে যদি উদযাপন কৰিব পাৰে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ শিক্ষা পদ্ধতিটো উন্নত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ ধন্যবাদ আচ্ছা আমাৰ স্কুলৰ এতিয়া বিশেষকৈ প্ৰয়োজন হৈছে মোৰ বিল্ডিংটো আমাৰ বিশেষকৈ 2023 বনোৱা হয় কিন্তু আমি পাৰ্টিশ্যনবিলাক আমি নিজে কৰি লৈছোঁ গতিকে পাৰ্টিশ্যনৰো দৰকাৰ হৈছে ক'বলৈ গ'লে মই নতুন এটা বিল্ডিং লোৱাটো মানে ভাবিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ কিচেন ছেট দিয়া হৈছে কিন্তু কিচেন ছেটো বৰষুণে ওলোৱাই টিংপাত লৈ যোৱাৰ বাবে সেইটো ভঙা চিঙা হৈছে বৰ্তমান সেইটো তেনেকৈ চলি আছোঁ গতিকে নতুন বিচাৰোঁ আৰু বাউণ্ডাৰী ৱালটো পাৰ্চিয়েল হৈ আছে আধা হৈ আছে গতিকে সেই পাৰ্চিয়েল হোৱাটো ফুলফিল কৰাটো মই বিচাৰোঁ তাৰপিছত আৰু আপোনাৰ টয়লেটৰ এতিয়া কমন টয়লেট বা গাৰ্লছ টয়লেট বা বইজ টয়লেট হ'ব লাগিছিলে কিন্তু দুখৰ বিষয়ে আমাৰ টয়লেট এটাই তো গাৰ্লছ টয়লেট আছে গতিকে সেই গাৰ্লছ টয়লেটৰ বিষয়ে এতিয়া বইজ টয়লেটটো বিচাৰোঁ আৰু কমন টয়লেট হোৱাটো মানে বেছি ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু এটা হয় কুঁৱাটো পানী নাই এতিয়া মিড ডে মিল প্ৰতিদিনাখন বনাবলগীয়া হৈছে এতিয়া পানীৰ অসুবিধা হয় কেতিয়াবা আমি পানী নথকাৰ সময়ত ধৰক এপ্ৰিল মে' মাহত আমি বেলেগ ঠাইৰ পৰাও পানী আনিব লগা হয় মেচিন তেওঁলোকে দিছে মেচিন দিলেও এতিয়া পানী নাই পানী শুকাইছে গতিকে পাৰিলে মানে নতুন কুঁৱাটো হোৱাটো মানে বিচাৰোঁ
ni tum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.